Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Учурда 23 январ. Биз бүгүн аэропортто Дача сууга Торпок улакка келдик. Кезекте Лейлек району өткөрүп берип жатат. Чоң улак болот. Азыр биз эрте келип, разминка болуп жатат. Улакта аттар бирден-бирден, унаалар бирден-бирден келип жатат. Буюрса азыр жарым сааттан кийин улак башталып калат. Сиздер улак жөнүндө толук маалыматты байгелерди кармачыдан угуп аласыздар. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүн мына биздин Торпок улак ынтымак улагыбыз кезек биздин ушул Лейлек районго келген экен. Буюрса бүгүн мына жамаат чогулуп аз баштаган турабыз. Улакты бир жылга бир болот. Ошентип бир 13-14 район катталган бизде. Ушул жерде өзүм мен Торпок улакта калысмын, судьямын. Bir жылга bir жол келип калат райондор. Бул ушу ноябрь айынан баштайбыз. Декабрь, январь, февралга чейин улак чабабыз. Ушул Бишкек шаарга бүт Чүй областан келет, Кара-Балтадан бияк Беловодский, бияк Токмок кантка чейин келет. Бир 200, 300, 400ге чейин ат чогулат. Бул эми көк бөрү бул ата бабабыздан калган салт болгонун себебинен кышы менен бекер жүрбөйлү деп мына биздин рахматтылык Чубак Дамуллабыз айтып жүрдү. Мына биздин муфтийбиз Максат Дамулла айтып атат, ат минген сүннөт, аттарыңар дайым болсун дайыма деп. Иншалла ошого биз дагы сүннөткө амал кылып ат багып атабыз, аттарды чаптырып атабыз палбандар менен. Кышы менен ушул жерде февралдын аягына чейин улак чабабыз. Бүгүн ушул Лейлек районунун биздин очерт экен. Буюрса бүгүн салымдар 2 тай бар, бир Торпок бар. Анан 100 доллардан саябыз. 5000ден бир 200 000 сом салым бар. Ошонун баарын саябыз бүгүн Кудай буюрса. Ошол улакка чакырам, ынтымакка чакырам бизди ушул көргөндөр. Келиңиздер, ушул жерде суббота сайын Торпок улак чабылат. Келип кыргыздын палвандары, батырлары ушул жерге келип өзүңүздөрдү сынап, аттарыңыздарды сынап ушул жерге чакырабыз оюнга. Суббота сайын ушул 12:01-де баштайбыз. Обедте башталат оюнубуз. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө. Караңыздар, биринчи соорун башталды. Мен сиздерге атактуу оюнчулар боюнча айта кетсем, менин көзүм түштү бир тууган Ниязовтарга. Байыш Баяман, Манас Ниязов жүрөт. Таштемир Майлыбашы, Бауыр Султанбеков жана жаш күчтүн келечектин балдары жүрөт. Атактуу балдардан. Мына ушундай башталды. Назар салыңыздар бир чептен. Бизге кошулуп аягына чейин көрүп, сиздер дагы көз алдында көргөндөй элестетиңиздер. Жактан Ниязовтар, Байыш, Манас, Кашимайлы башы. Торпок бул жакта жатат. Чоң Торпок.
Buna top tevusunu açı gerek tuğanda. Top gördünüzler be. Memnun degen ulaşlar. Umut tüketti. Kaynagan jerige sat, kaynagan jerige. Kaynadı. Kaynagan jerige sat, kaynagan jerige. Kotarım, kotarım. Kötürüldü, torpak kötürüldü. Hareketli buna. Bağış var, tamam. Gelin de ayağımda keler. Bağış. Bağış baldan kötürük et. Gelin de. Askar acı gelin. Allah gelin. Bağış baldan malades birinci. Hareketli buna. Paçında açtı, paçında. Her şey bunu açtı. Doktor. Taydarlı. Askar acı açılıyor. Askar acı. Allah siz gelin askar acı. Sen askar çekerek açın. Malades. Malades. Biz seriya kılıp girgizemiz. Bir seriya bitip kalsa ki seriya ötüp göreverimizler ulaklardı. Allah rayonga açtı. Küncelesi. Küncelesi de gel. Evet. Gelme. Wow!
O çaka 5 kilometre yol gitti. Kemal de. Nana kalk. Bedaş. Nana kalk. Kamçın ver. Kamçı. Sürgün. Götürdü, götürdü. Kim götürdü? Kim götürdü? Bavuş balban daha götürüp gitti ya malades. Oy çıkın arı jaktan aylanıp gitti. Bir tamaşa kılыңыздар. Gitmeyin sağ olun. Onlar top. Güzel kadar. Takay. O Manas Niyazov. Harmadı torpaq tutunan. Vay Niyazov aylandırıp berdi ağası. İçindeki kökat menen kötörüp otar. Aylanıp. O malades, malades. O bastı mına. Takımga bastı. Ketti. Kalban ketti. Yo. Kettim anasını yazdı. Yes. Yerine düştü. 5.000 son ketdi. 5.000 son oldu çıkanlar. 5.000 so'm ko'tarib chiqadi. Olchiqqanlar 5.000 son oladi. Ana endi top ko'rsatadi. Bizlarga jaqin qo'yib berdi. Yaraysiz. 5.000 so'm, 5.000 so'm olib chiqqanlar. Açıqla aqırın to'xta shoshmanglar. Bolalar yer tayg'oq tezlik qilmanglar. Ancha-muncha otlar tayib o'tadi. Otlar jig'ildi, ehtiyot bo'linglar. 5.000 so'm. Kim aydadan ber? Kim ay kamazga? Kamazga. Sadece kamazga çıksın lütfen 5.000 so'm salım alasın. Bana geldi. Kamazga çıkar. O narcakta. Kalamda jakta emas. Narcakta kamaz. Açanlar to'xta. Şunuz to'xta. To'xta Medeş. To'xta dedim. Medeş sen bilesin. Barba kamazga. Medeş barba kamazga. Oldu Cuma kamazga çıkar. Uyat olur. Hazırçı. Tamam bir anda uzasınlar. Kalanda kalgılar. Bol kamazga çıkar. Şuraya kamazga tez. Kamazgalar. Allah koğular tez. Allah koğular. Lişli razborkanlardı o keçinde çalıp ana süйлөшкүлө. Endi 50 metr nazat tuğanlar. Nazat bir 20-30 metr. Bizde mına Жалабат областан bizden bir konuğumuz geliptir, kendinize koya turunguzlar mına. Mafyaçılık Tuttur Nazat. Balдар Cuma'ydan başkanlar 5 metr cılgıla surak. 5.000 so'mga buna. Oşo oblastı Karakunca rayonunun balvanı
Cuma'ya palvan 5.000 so'm misalni barakallah. Cuma'ya Zamir akaga javob bor. Bizning general sponsor Zamir aka. Bor shu Zamir akaga javob olsin. Baxt aka. Бұл жақ страшный болот ат. Дуалға тақал өлі. Жақын барып көзім. Yarım saat antrenman. At çığıldı değil. Oh, Seyit Ali Palvan kötürüp çıktı. Alıp git.